Saa umwe wa kioko masito makwa nita wa Veronica Siombua na tilika nthini wa vilingi wa maovo vilingi witu uyambia nthini wa kaunti ya Masako vola ekali makisio cha mavoko yu meuteta yulu wa notice ila mananengiwe ni serikali kuivetanga kisioni kiu vola meweta valua usu tawetete kana mekalite kisioni kiu kwa ivinda ya saa. Daniel Mongela notambukie kisioni kiu na atumbanisia mali voti maileta o ekali makanane adhiriva kauntini ya Masako menawia kana nombasio nitona kuomboa na kunywa vandu vala mekala o uyoka itina wa enendea kukwata notice ya kuthama kuma kithekani ki vala melesia manakwatie valua wa kuthama kuma kwa maafisa anene silikalini ti no wakati mfupi ti uye kuyanduma maoni telandi na ize jutise nga andu asio nda mavitila bana ngalisio nange me maundu nyomo nyagezi miongwele na eli tiyaka tikale siana isomeva inge ona izikete university maiva kwa ukiyo kitu ni kwa area MP na langi ala mesilikalini matutethesie ekalia na alama weta ta mekalite kithekani ki kwa miaka mingi menda serikali kulikira kati na kumina ithoko ila ciithitovo na makwani ala methitovo yulu wa kitheka ki twikulwe chao andu makanane twilungwa tweleva na twilungilwa kitumi chao no sio no tulunja eno kumuma wa tulunja nake chief wa kisio ki Nzaukomu ni waelesia kana ndeto isu ni siawo wala kwikitha cia kiko chu cha enendea kukwata valuosu na elesia kana yu enendea ni mailite kunengwa ivinda nikenda kuisia ikwani yu na kwikithe kana kitheka ki nicho kana nichala meumea mevete. Daniel Mutinda maingi ula ni mutumia wa kisio ki na kini waelesia kana kitheka kiu nichanenganiwe kwa enendea su ni ula waimea Miriam Mwikali na zindi tukiete watume tutanengetwe notice kana tukanengwa kindu kita order na andu amevame na allotment letters kumba kwa serikali UNNDA mande na utala masa na mithenya metele kuvetwa kithekani ki ethiwa serikali ndelikila na kuveta makwani ma itheka ii na ila methito matuitevo kwa ivinda yasa. Kuma kauntini ya Masako, Mutongoi TV, sitwa kwa ni Daniela Mwongela. Na yu muyumbe wa kilio cha mwingi ya yulu Paul Nzengu ni wakulia serikali inenge enendi ala manavikie na kuvitangwa kisioni cha kiambere mahema na kumanenga mwanya mekalange vau ta akimbizi mathi muyumbe usu ni wanenga enendi asu mavula na leu Lina Musangi nilivota wito kuma kisio kiu. Mumbunge wa kiliombunge cha mwingi ya yulu Paul Nzengu ni wakemea kiko kia ene nzima isiasia Barrow Pit katithini Kithumuoni Kawala na isio ila siba kuwe na silanga wa kiambere kukuidhwa kuma kisioni kieni maofisa matarda ekali ani manakuithi soitina notice ila mananengeto ya kuthama kuma mundani uwa tarda kuthela itina wa mwaka umwe na nusu mbewa enenzingili umwe ni manatiwe matena mawekalo itina wa SSOE kutoa isongua anene mavolisi kuma kisioni ki onene utuini waka wala ula wengungani sub-countini ya Mumoni mwingia yulu Paul Nzengu ni wasekana ni kindu kina wao mono nundu batili wa serikali isubi andu mayo niyo ekumathinia. So I am completely dismayed by the fact that the government that is supposed to give protection to people can commit such a serious crime where people are kicked out forcefully and are left to fend for themselves. It is completely unacceptable. I condemn this action with the strongest words possible.
Nzengo ula unanengi ekali ametu ya ngima obama na mabula makwewika. Aise kana serikali ndinalita kukuithia andu ebinda yeyambua. Nundo yume ngima omalasi mekita kukoma ithekani obala matonya kuwamo wa ukibathukanyo. And I have seen for myself devastation. Yeah, babies, old people, people that are sick, that have now been left in the cold. And it is now a rainy season. It is very likely that people are going to be affected by the fecal related diseases and the waterborne diseases. MP one wa sekano nethe munda one wa serikali ni ele kumanze nenze abandu bakwikala onethe ni kwa ibinda ikubi. Much as the land may belong to the government has a moral authority and responsibility to look for an alternative land, albeit temporary, so that people don't have to go through what they are going through. Moto inawaka wala mumone sub-county mwingia yolo, ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Nende ni kwa teoka kana ekali asu ni mavikia na ukwata vandu va kwikala. Na inde tidi ndini wa kaunti ya Makueni Kibwezi kavinda kama skulu o ndemaende na kuyumba ni wa kuvingwa yu asiei amweko ya Kibwezi kauntini ya Makueni ni maweta kana mayumba ni tienesa asiei asume weta kana maina ndivi ilasiana sivya wa maskulu ni kana ilasiita wa school fees. Na inde Kennedy Mulinge nilivota wito. Mwe wakatatu mwaka huu President Uhuru Kenyatta no akulie kaunti 5 ivingwe nikana kusia kuenea kwa ikiwa ya corona. Kumana naki andu ingine moni kuvingwa kwa skulu takuthamewa. Thini woneni ula no ni President Chuma Kivitu nuna akulie kalenda ka skulu katiwe undu kana vangiwe. Kulingana na kalenda ka skulu cia lovingwa mwei o chumwa chu twathi. Kumana naki asiye mweso kono wa Kibwezi ni marata kana kumana na kuvingwa kwa kaunti 5. Ukwati wona valama na kwatambaya cia fisi no nakunikie na kieni kio masumbwa muno maitunga ciana skulu wati na kunikie mabiazala na kuna mostly no maziashindi lobby and na ne kona kupata for the whole month wende yake ukwati ne down muno ni fracto na inde na kendo na kutonga ciana skulu enda kwethe na muno imasioka matata na koteka ne jikume yo kwevya ciana fees mayomba nitie undu vaile kutunga ciana ii skulu kana mathina nini sita musiai ni responsibility yakwa kutunga mwana skulu lakini ukwati wembe ukethea baya cia fees ya mbakwaneka ondi fully prepared lakini ni ready for kiasi fulani. We are not fully prepared ondo a duration mapingu ye ukwati kujingwa and there is a challenge. Nima atata maomwangi takulea kuikithia kwa uima wa mwi wasana sio ila si skulu. Taimwa sindu ila si umekianzika nondo siana imwe ni lasimika kuthisa pale ndasa ila siendete masukuluni. Challenge la kevo kenge nonzika sia ondo public schools si prepared kwetela siana na kuensure health nzio ya siana situ nondo ndio siana travel kuma kondo na kondo iko maniega usumete kondo tofauti. Kwa hiyo nitokulia serikali na management ya school meyombani ondo bataonekana nikana siana situ ikiatha si katika environment nzio with the safe taku na yambo kesu kumana naki amwe maone mume wito kula kwa serikali tone kwa maongo ya fees wa kipindi cha karato kana term 3 nikana emaulangile muyo wa kutunga siana skulu ngulia serikali ke kane twepea fees wa this term being get prepared na the other term at least inda ya tuwekanesa angemo ni mume wito kula kwa serikali na muno kwisela kula kwa mbunge mo motone kumya basari kwa wingine kana sio nasio itetheke inondo ni twisikwe ni kuthana basaries kuma kwa county na kuma kwa CDF kwa magolio mai distribute onesa with the alama applied ni makwata o kiwango fulani kila mundu with ni chama tegesia to boost ondo mayombaniti nikana with siana ni siandea na usoma wengine makulia nene ma school mama omisie na maimanenga ivinda nikana matone kumina kuiva fees wa skulu tukulia ed teachers tuishirikiana namo matunengo mwanya twatunga siana skulu nikiathemena haraka ya ulunje siana
nikana otwende na kwi update. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, Kibwezi County. Naine musiaisia wenukula sia musiwa masako wa umieva kana isitwa yu ya musiwa masako ya umieva. Waniwisi isitwa yu ya umaniwe na ngumbau imwe ya ukamba yetawa masako. Mwandiki witu wa mauvo kauntini ya Masako Daniel Mongela notumbanisi livoti iye mwana yulu wa umo wa Masako na ni livoti kilungu cha keli. Ni visa ula ututhocha kima kimwe muvuti kisioni cha Ikulu. Ni kima kila kigwite ngiwa sia ngumbao ya ukamba Masako wala vaithembo na ivia ila yikwitwa ivia ya Masako kana iluvya. Nikala ku Ikulu na ve ivia jilandu moka isa ya Masako jilandu moka kwiloela ilata ila watie nundu akinani watia ilata ve ivia jimwe yulu jikabila kaikala woka ikalila na ndu moka muno kusisia ona atalini mauma kwa saa makoka usisia maskulu maingi ni moka makoka usome abo na andu ni moka bota bandu bastare makaiyo oku makastare oku makeso kwinuka yulu wa ivia ye otondo atoi ala mathiulukite ivia ye mekwelesia ve unyai wa Masako na kivila kila wekalila ivindani ila wethia wandaunya wathani wake kwa ni bakubi ne bia ye ya lubya ila yesikie ya mwathani Masako woka akalise bia ni ya na penge wambingi muno ya Masako ala masoma masange wa ya Masako ya mwathani Masako mamwisi Masako ai mwathani na alisa bia ni jiu na alisa bia ni jiu ni wathana na mina kwa thana ya ye kabila ke bia kala we kalila na mauma ke ala wakinya footsteps yake yani malata akinya makatiwa. Twinena na mwendwethe wa Paul Ngei Jeremia Kioko Ngei ni weleisie kana Masako aingumbao ya ukamba na maundu make mevinya kueleka vate masomo make kamba. Ina ngona kiu niki thiomo kivinya na waile usoma ukamanya nundu ukanya maua matukwala ngai ukwite gwethayo ona uma uyani yue kisindu kumune kuyaye tinyai ni nyai na alama temayuka ku mabia timailio ngiko meke ko mokie mametwika ni meololo amoka wajuke tekio katema kitiki katemwai ukatia wate moka pomwe nijue kala miaka ile nduko ukethio okio giteme ingi no kimaniki vala veithembo ya iluvya ila yathairia wa ona kuvikia umuthi ithembo yi ni yenengetwe ndaya ni atui ala methulukite ivia yi olvala Jeremia ukwelesia kana ithembo yi ona kuvikia umuthi ni yitumika taisie tienda kwikala tate andu tienda ikalela ilangite cia soko ukakimani yambo kwi na isemba na yethega nyanyeki eimande gabu na yathia kwa boicoka ni ithembo thi ni bo aboje ya ngai akamweua na juma atia ana musiaisia waesa kwikulia isitwa Masako ya umieva na yatwikanie ata isitwa yu yitumike kwitwa tauni ino ya Masako. Nena ubo wa Masako kwitwe Masako musungu wakaku paumbe watanoka isitwa yu ya tauni yitwa Masako ya iko indewe musungu ila wokie na wikabaya town wabaya kwandisiwa nibo ndi wakulilie ala maibau aume ko mutongoi wako no mewa ni Masako atumia maitu mamweta wa Masako na juju kati wako wa Masako musungu eta Machakos
na taoni ya Masaku bebau nigo twe Masaku na wethi ya isietwa ya andu ala meute ni Machakos. Itinakwa ni kima cha iluvia kila kiutukana kina mavia maingi mena nyae sia Masaku ula ni umwe kati wa ngumbao sia Ukamba na ula kiutukana kana Amina ulisa eviane yake ila yitone vya Masaku nda akua akitie kwambata ikulyo ni Masaku we wakwie kana akitie kwambata. Mutongoi TV kaundini ya Masaku sitwa kwa ni Daniela Mwongela. Musumbi wa nthi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan ni wethiwa na kikalo na mbunge sieli ila ya Senate na mbunge nene vala mbe eina umbano na atandithia manthi ya Tanzania ala methia waku nthi ya Kenya. Mheshimiwa mtukufu Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Welcome, Your Excellency. Nimebaini kuwa sehemu kubwa ya ujumbe nilioambatana nao wanajua vichochoro vya Nairobi. Wanajua nyama choma inapatikana wapi. Lakini kutokana na corona hawakuweza kujibamba. Siku ya jana nimefanya kikao na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na ujumbe wake wa viongozi wa serikali. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na yenye kuamsha matumaini makubwa sana kwa mashirikiano kati ya nchi zetu mbili kwa siku zijazo mbele yetu. Hapakuwa na ugumu wala ukakasi wowote katika kufikia muafaka wa mambo tuliokuwa tukijadiliana. Tumezungumza kwa kindugu sana. Kilichojitokeza wazi katika mazungumzo yale ni namna ambavyo nchi zetu mbili zinakubaliana katika mambo mengi kuliko yale machache sana tunayotofautiana. Hata hayo machache tunayotofautiana yenyewe hayakuwa na misingi imara ya tofauti, ila ni mitazamo tu ya watu, ambao mitazamo mingi inayoleta ukakasi huchangiwa kutokana na kukatika kwa mawasiliano baina ya nchi zetu mbili. Kuja Kenya kwa nchi ya kwanza sio bahati mbaya, bali ni wa makusudi. Busara inaelekeza kuwa ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo lazima ujitambulishe kwa majirani. Nami kwa sababu ni mpangaji mpya kwenye hizo nafasi, nimeonelea nije kwa majirani kujitambulisha, na nimeanza na jirani wa Kenya ambaye ni jirani ndugu. Haya, waheshimiwa wabunge, bunge la kitaifa na seneti, Yu ekali makisio changelani ila i kaunti ya Masaku nimeumia witano kula kwi serikali ya kaunti na ila nene na kumatethesya kulinda yima yimwe ila yikisioni kiu. Daniel Mwongela no kutwelesya ni kana enenthi measya yima yi ni muisyo munene kwa enenthi makisio cha mwanyani ngelani kauntini ya Masaku na ala methitwe maikalite muisioni wa kombokewa ni nyumba syo na kwasya miunda yo nundu wetweku yala yende na kuneneva kila muthenya. Ni maelesya kana yu serikali ni ailite kulikila kati na kwikithekana miunda yo na mawikalomo mainavikia kuomboka. Twikuye yambiye ibinda lelo wenza wabaye ulo na keguchucho ndechonelelwe ba kuma yulo kemani na uwe keguchuchonelelwe ba na chambe otwa kumelelo wetheo umete chamwilo na chamba ta bakachoko tilo waba kwito na kumebinda yeto kia chibu ba na chibu to atemea mete na mete yonde ya ndie na yadi asioko kaingi
atuya bako benda makonge toka tekesya namo mathi akume binda yu uwathela kwa ibaba kube nguboya muno ta silikale mbene zambo sisi ondo tetwana kuswania ondo tetwana ekana nacho nabo wetu ekuye enendea ni maelesia kana methitwe mekalite mwisioni onetina watongoi ma silikali kuvika kisioni ki na maelesia kana maimokwata utethio nthini wa miaka 5 yukite melasimika kuthamia kundu kungi na silikali yu nielite ulikila kati na umatethesia ile nini togeta jelibuta ta anene moka malili wale andwa na mewa teno tikitati undu tono dhilinda na yu tene by flat yu kewu kila yumirina ku yake mayo jana ngetwe kuye oti kulio kwa mzata muzi kwa silikali nene kwa silikali ya Masako ngoke batwa ne twiku matulindile mwisi kwitu na kumzo waziana na into kila kinge bete na motongo yueta wa mnyaka daiso bikaba andaisa ku kwa katu yai babe ndona nona na twiku yene ndenjaras piu ondo baita akie kuithia ona siana sila ba yendete skulu sia akie kwesela gita kwelingela ketano kumayanzia na yetuka thano yibinda ya mbua yeka ukua muthango kathea na thano yanzi yotuka fu wangelani Martin Mumbo ni walesia kana itina wa silikali kuvika kisioni ki yu mivango no yende kwikiwa na mena wikwatio kana silikali ni kwithukisya kiyocho na kuka kutethesia ekalia makisiuki cha mwanyani vangelani kauntini ya Masako imani siangelani sitakwa ni Daniela Mwongela Tongoi TV 92 ndini wa kaunti thithi ndini wa kisio cha Kangundo o kauntini ya Masako vala atoi matu mota mabodaboda mavangithia walanio wa kumia thakame ndini wa sivitali wa Kangundo level 4 atoi asu mabodaboda ni makulia ene nthime yumile kwa wingi na kumia thakame nikenda kutethesia sivitali usuni kwithwa wina unyivu wa thakame. Boniface Mutisia ni utumbanisye ngewa isu kwa uliku. Thina wa unyivu wa thakame sivitali munene wa Kangundo nwende kukusiwa kwa ivinda vala wa methinani munene ainene nthini wa isaso ya kumia thakame ila yatwaiwa kiwanzani cha Tala Township kwi umuthi manager wa sivitali wa Kangundo level 1 wonanya utanu wake kwi ene nthina muno atwai matomota ala meyumitie kunengane thakame kwi awau. Hospitali tuko na wagonjwa wengi ambao bado wanahitaji damu na tumekuwa na kizungumkuti kuweza kupata ile supply ya damu venye ilikuwa kitambo wakati shule zilikuwa zimefunguliwa. So tunashirikiana nao na tunaona the turn up is good. Community pia wameelewa na wamejitolea in numbers ili waweze kuja kutoa damu, na tunawashukuru pia wale community members, the leaders na pia Kenya Red Cross na Kenya Transfusion Blood Services ili kushikana na Kangundo level 4 hospital ili tuweze kufanya hii service ikuwe successful. Ainena na kisasa kicha mutongo ichivi Kennedy wa makulia ene nthimba umile kwa wingi nundu isasoini kuendea kwa mithenya kaucha namo nimekuthima sokoni kana kula kuyandu makwate utethio wa thakame. Tunazidi kuomba watu kwamba tunataka at least tukue tunaifanya maybe every Wednesday of the week ikiwezekana, ama 2 weeks, every 2 weeks ya kila Wednesday ili tuifanye ikuwe ni process ambayo inaendelea kwa kila wakati. Tutakuwa tunaenda mahali wananchi wako because tuliona saa zingine kuwaita hospitali, saa zingine watu wako busy. Na kenjo ilimwendo ulani ndongo ye kundi ya bodaboda ni wasekana moni meyumite kutethesa na kukwata undu huu na mende ya kuthuthia andu maumile kwa wingi. Omunthe twine seso ya andu ma bodaboda kumia thakame nundu wa kutethesia endwa maitu na kutethesia nthi itu ya Kenya nundu tunewie silikali itu wa Kenya ndu ina thakame na nithu andu ma bodaboda twaze muno tukona katika mbanga na twembwa twina andu maitu makwate thakame nicho omunthe twabanga wa soko itu wa Tala ole sub county wa Matungulu tweyumia tutethesia silikali na endwa maitu kukwata thakame na ithu twi bandu ma bodaboda na ndikulia ona andu alangi onthe kundu kula kungi mewa wito meyumile kwa wingi ni kana matethesie kumia thakame.
namo ene nthi ala mevikite kunengane nthakame kwondwa endomo ala me masivitali ni makulia andu matethesie kwa kumila kunengane utethio wa nthakame nundu mathayo ma endomo me muisioni. Nina mwau my sister wika ngundo ola kuma muthenoni wo mundi nitwoka ba takumu mume cia nthakame etitwe nthakame switali na tuyasia andu maitu ma Kenya ula wese no tona kuma nthakame akatethesia wa maitu ala me hospitali ni waile kuka na akauma nthakame akayutethesia wa maitu. Unyivu wa nthakame nundu umwe ula utonya gutuma andu aingi macia mathayo thini wa masivitali maitu twikie kithito kana kwithana ngo ya utethia thini wa mawau ala maende na tukwata ithie enendi wivo wa corona. Mboni Mutisia, Mutongoi TV, Kangundo. Deputy County Commissioner wa Makueni ni watongwesia iseso ya kuvanda miti ila ina kielelo cha kuvanda miti kilungu cha 10 yulu wayana kauntini isu ya Makueni. Caleb Chalo nutumbanisie mauvo asu. Nzama ya kusuvia mwithiluko ya kaunti ya Makueni nela isikaniata County Environmental Committee kwi mundioni atwa iseso ya kuvanda miti nthini wa kimensio cha KMTC kila kiwote. Iseso hii ni itongwewe ni munini wa County Commissioner Joel Mwangala atethianise na maofisa manza maenu ovamwe na machifu maisio sikivathukanyo cia subcounty ya Makueni mevo amaniwa ma kimanisho ki cha KMTC na kila kiwote nimethiwa makivanda miti kivathukanyo tazimwe ya kusuvia mawithiluko. Iseso hii ila niyo yambe kwambisya kaunti ya Makueni ni kukwatiwa kwende ya nthini wa subcounty lingi cia Makueni sivo subcounty cia Kibwezi, Mboni, Mukaa na subcounty ni ilengi. Kielelo cha nzama eno ya mwithiluko nela itha itongwewe ni County Commissioner ni kuongelanga miti kundu wa kuyanisya wendekethio wa kilungu cha 10 yulu wa yana cha isio cia nthi na ila selite tha ikwetwe ni miti. Maofisa maithekao vamwe na ataalamu ni methwa maelesya kaunti ya Makueni ni thai muisioni wa kwitha na mitite ya kuyana na vala no kilungu cha ithio wa 10 yulu wa yana cha nthi ya Makueni na ila itha ikwetwe ni miti. Woni wana nyomwenu wa kana kaunti ya Makueni ni elite thai mustalini wambe kuvanda miti. Uthithio ni waumwa kula kwi andu ma Makueni matone kuvanda miti kwa wingi misiene yo tanzia mwe ya kufikia kilungu ki cha wendekethio kila kithaki 10 yulu wa yana. Nzama eno ya mwithiluko kana County Environmental Committee itongwewe ni County Commissioner maalum ina kielelo cha kuvanda miti mbe wa ngili 10. Na tuko hapa ku launch the annual tree planting event. So leo tumefanya on behalf of the county, lakini kila sub county zetu zote 9 Kibwezi, Kadonzweni, Mboni zote east na west all the way paka Mukaa watafanya zao katika huu msimu wa upanzi. Lengo letu kama vile mnajua, we have this presidential directive ya kuongeza forest cover katika nchi hii. Trees also are very important in these arid and semi-arid areas because kiangazi inakuwa mingi sana, lakini miti ikiwako watu pia watasaidika, wanyama pia wanasaidika. Wimbo ama wito ni ule mmoja, as we plant the trees today, hebu kila mtu kwake nyumbani ajaribu minimum afikishe 10%. Hata private institutions, public institutions, private farmers na hata zile forest zetu, wimbo ama wito ni ule, tungangane tufikishe minimum ya 10%. Mutongoi TV kuma wote kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Tanzia imwe ya kukitana na uwau wa malaria kana ila tumeita ndetema muvea wa uima wa mwe kauntini ya Mombasa ni wambisya iseso ya kunyai cha neti cia kwisi ya nthini wa enendi ni matwaisye iseso yu vala mekwikwatisya kunengane neti ngili maana monza na miongo thanthatu. Otondu Hajelina Muse ukutwelesya. Mazira ni twa mwangangu wa kaite na umundi ni twarana na itwarunga beno ndo kwara neti kizeo geno kithake na tumuru ngeno ndo banthe the atu bakubya bare ko ndo twarunga mwe na ngale kwengeno na ndo mende na kwatia meo meno ndo megeta mbarako izezo omunzi ya kunengane neti ni sio ndo wazizia line yende haraka na mena delay kila mundu ebika wanengane kibande chako na mbele yako na nengiwe buya watiwe mibukune ukithani mako mini amituke wenengwa neti chako la chandikete ko ni tembete kwati
ende onenga kila mundu tumi Mombasa ne thatu twingi muno. Asune ekalima kibarani ila ye sub county ni ya Changamwe na alama avikia kukwata neti sia kuisiania na wau wa Ndetema. Iseso yeye ila yambiswa ni muvea wa uima wa mwe wa county ya Mombasa ni kuvikia sub county sionze sia county ino. Wakati tulikuwa tunafanya usajili, we had a target ya population ya 1.2 million. Lakini baada ya kutembea tukapata 2 million. Maanake watu walikuwa wanasema namba zao double. Sasa hapo ndio watu wetu wakarudi tena kule mtaani with the assistance of the village elders. Pauline Oginga niwe afisa wa uima wa mwene ndindini wa kaunti ya Mombasa ayelesia. Leo hii tunafuraha kufika hapa maeneo ya Kibarani kuzindua rasmi ugawaji wa neti. We are distributing bed nets in Mombasa County. Kwa hivyo tunaanzia hapa, ukiangalia maeneo kama haya kuna quarries around this place. Na ukiangalia kware pale huwa maji huwa inakusanyika. Na ikikusanyika pale maji inakuwa mahali mzuri sana ya umbu kuishi ndani. Tumeanza hii mradi wakati kama huu, wakati mvua inaanza, ili tuzuie ugonjwa wa malaria sienee Mombasa County. Tukiangalia vile Mombasa County imeperform kutoka 2018 hadi leo, tunaweza appreciate hizo ugonjwa wa malaria imepungua by half. Na 2018 His Excellency the Governor alizindua rasmi elimination of malaria from Mombasa County. Na alipofanya hiyo uzunduzi launch, tumekuwa na mikakati mbalimbali ya kuweka kama Mombasa County kuzuia ugonjwa wa malaria kuenea. Moja wapo ni kuongea na watu mtaani ili wahakikishe hakuna containers, hakuna vichaka zile zinakuwa pale mali umbu inapata kuishi vizuri. Tulianza fogging na fumigation exercises kwa mtaa ili kuzuia. Ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nende museisya wauni voto atini yanzu manthi yulu wa mauvo masa umwe kana vilingi wa mauvo saa umwe na ende masito makwanita wa Veronica Siombua ndio tuongea muvea nundu wa kutambania na kwa kuma saa umwe ngina saa isusi avika na ende itina wandateka mbuthu ni tukwitha tikwete ukundikili wa mathangu tina ke Lena Mwende na ende kwa oyu tiwa Inesa. Inu ni Mutongoi TV. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Sasa, hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia dhibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio dhibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Mamia harusi lazima itaendelea. Pike Brian record to stream wewe. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wetu. Hi Shushu. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment.
that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Pasi, ningosa simunaku, lakini ndambete osa simunaku. Niwese negoga ngalika mindo ngalika libu tiyo ba matako. Nangelika ndene na halika mutumionge. Natambate teu, yake lingoloba. Hana umea ba una hati ya subia. Mondo moka na hake atondelela libu tiyo binga. Tuambata, wezu niwese ba upa nyunge tondo ndete ne... Mwanenyu. Siwe nisiwe mondo moko mga akatata ungone ya keswe pana bibi negwake. Negwake pesa na atavu pale salibuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 533 ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe. Inge masi ya ukamba kuyua na vayeke lucha vata kiuma mwondani. Inde yuki sese cha kucha Mutongo TV ni tudhaie ya tuna tualika ilembetani ya ukamba kudiana uwe wandeto i. Na wemi wakwa chewe vyawa. Mwaka uonde, pa yu mwaka ruta imanu tukwata akibu throughout. Mwaka uonde. Wemi ya wakwa chini museo na kulingana noto nisi ya iti miagelane na imaba. No wemi we na faida. Itambia kwa itambia neto vikie kisioni cha kwa chaiku ya Kibwezi kauntini ya Makueni natoa komana na aimi alama yao veteka viyu kwele kumina iswani ya isu ya kana ukamba kuyuma kendu kiseo. Dhani matangu mao zoma mo banu mbanumbiro bandi ule. Lakini nye naza kwa ino nero at least sio kwa employment ni maguma kuzia wa ambao kwa na ambao kuzoma ni through this irrigation system. Nikana umanyembeanga itambia ila aimi amosete. Komana na Kennedy Mulinge wa 3 wa matuku nyanya na wa chumwa matuku 9 muyu wa 5 aikweta livoti mwanya ya vecha ukwachai ba Mutongo TV kwatanio ya mukamba. Hina ukedia na nauba uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siombua na mutai weitu olani Reverend Grace Kalama. Kindu kingi wese ukakule mwitu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukienda ansa na mutumio suwenda anza ukosea na nicho kumituiba aende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa nikiya na kuiva ikia biti ndani kuugo kaluka seo malume kuogela dina mwini Nionete maundu na nienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukibadokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yono Gila kilie. We. We makai matezika introduction. Ai we komana na munana. We na makai yalangi na introduction ye ikutata ikwa bau. Ni kana tu manne. Ni la introduction ya utulango. Uyuwa tiula mwana yangu yake ngi. Nula mutu wa kwangu ya ate ndanga kwa chief. Ani introduction fani. Mutumia wote na ke tendo tasoma imwe. Nula na kuya muka wa edwa na maundu mawo iwo umba wanu. Yani utindu fani. Yani introduction hizo tiwa fani we. Atumia. Na kwa komana na makai nengana introduction hizo kaba ukasi. Ai unendeleva kanoni ndakitali kanoni mwana anganya. Kana ula kuya tande to zizo hospitali. Lakini waambia asi ula weza ukai. Ula wabeba kabebu kai. Unula akwatie chathi changanya na abalukainza akwatie maikie ikalochene oye kolikela Gila kilie.
Ngila kilie. Siasa si amesiene. Mamlaka ni kama uhai. Siku moja utakuwa hauna. Na mea kindukindi kidhuku ngauma ngwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kikamba. Mutabionu ngwazi wambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni ndeutu ikiali kuikwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithoini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumbo na kama mutungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki hene sana. Mbaka chuo cha Mukamba kisi wonzao. Siasa si ya Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko. Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mundu wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambie kwina nekana kanini lakini nyakwa ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pio kumaba ukamba witu nyeto wako kitio bila tafadhali nekalao ngina ukesethia my mom wito ni wowe mbawambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walitakwenda kitu chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina Kithaitho ni changwenda Hilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya kolona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio ku swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Ninye swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Kuni nyandija. Mbona kuyengo mandia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikita bai. Nutethe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana nakuwe zilina mtu wapi tena kumate. Ye naona muite. Ndianga wasitu. Kiwe zimbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza kwani welele ja uvuliza. Kiasi namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduje namba kana ni. Ya ndo namba. Na ule kune andike kaya moja. Napokuja mweleze itaji la gulu ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea nikadaduka kina kithanze kubo kulati tembelete tikathima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mudemba bewe wendiete maba ma utubia ba ungunite wa maiki yakase nusukase nikase sanse lazima ya mso. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusia sema we meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe sienu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka
na lazima wakwatambeza tumanono toitumia neza mundu withi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalania nandu pepe susu wako withaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yunde se loni na andu yikalania na monesa magakusuisia nduka nini tawa Steven Mwama na ukethia na no thoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven Mwama va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mowau maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikutana 444. Ni kwambata tuluke ni kwambata Recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me there in a Lucana. tuluke ni kwambata inu ni Mutongo TV. Nende musesia tondu ni na kwatha nitukwitha TV kia na usisia mathangu maitu ondatika mbuthu isani avikana indi ni uthocha na moko eli nthini wa mathangu maitu tumane ni chao kivikie na ukitika ni chao kivikie na kwithiwa nthini wa nthi itu ya Kenya na indi kilungu kiki tawa amukai na nina munyanya wa ula tukwitha titethia cia na kendini wa kilungu ki cha mathangu na kwa masitwani tawale na mwende na ni wa mutinda ni udhocha shamba ni imwe thini wa kilungu kiki tu cha amukai na Mutongo na indi umundi twithwa tusisia mathangu maitu na twalike thangu ni ya standard umundi ngwete thangu ya the standard na ndini wa page ya mbele tukuona ngusanisio ila siendeje kati wa Raila kana minister munene wa ndia Kenya ula wa minister munene wa ndia Kenya na MP kana muyumbe wa kilio cha Rienda Otiende Amolo ila ithangu ni ya nyanya nitikuona ayasia kana we baiku resign memwia kana anasia ne resign na we baiku resign wasia ku resign ni kwilelwa lakini munene wa kikundi kiu cha ODM yasia kana ni waandiki yera ila message kana SMS amuite kana aumwa kwendwa emunini wa chairman ne ku resign we ani usu wake wa munini wa chairman ne u resign na i resign ta mumbunge wa kilio kiu chake na inde isio kaingi aitwete waba withio kana mekita niko mwile ayasia kana niko mwile umwilela na ula ni munene akana chairman wa kilungu ki chama kiu kana ODM ayase wa that is JLAC ila yungana na maubo ma justice and legal affairs committee ila ni yo vice chair mayasi kana
mekito mwilele kana resign na ke ula niwe chairman wa bwa yasema ya mutuma akanena ikisungu kingichwe ndio nena bau lakini niko kitia mabata ma enembi twakangaliko kwa kuveru mathangu masiata na indi na kongwete ithangu ya Daily Nation na mauvola manengetwe uito ndini wa uthio wa ithangu yeu ni undu mwikali wa nthi ya India unavikie kuvika nthini wa nthi itu ya Kenya na kutikana kana ena wa kana ena tulinyu twa wa corona na indi ene nthi makisumo mena wia nondo ando asu atano mana vikie na kuma India na moka nthi itu ya Kenya nimewetekana kutamena wa corona na indi ikulio ila methitu maikulia ni kana andu asu mayuma kwa ni mana vikie na kuthimwa na ndini wa mauvo wa suti makwara ndini wa namba muonza wethangu ya Daily Nation na indi ameasa kana ni mana vikie na kuscreeniwa kana kusiwa kana mena wa corona na valama nethiwe matena wo na indi kulio ni manavikia ata Ilovi kana manavikia ata Kisumu na kwithwa mena wausu na indi atandithia nini na andu alame kala Kisumu ni mena wia nundu measia andu asu atano ni matona kumaite tulinyo twa wa corona kwa kulena tuisio Kenya ithanguni ya kana ya The Standard nitukuona kana ala men nominated senators ala ni Isaac Mwaura, Mary Senator Millicent na Victor ni amwe kati wala dhanda tumeutuke kana nimekuichwanza wa chama cha Jubilee na indi tuisio kengi tuyona kana Jubilee maina watho wa kana pe chama kila kindo akishughulika kana be tribunal ila yungamite siama idilia na madina ma siama ila ni political parties dispute tribunal ni nalea nile na moku ichwanza ya sia kana chama cha Jubilee kina atumia mitala ila ya ilite kumechanza na kuo uni meusioka ingi lakini tikuona ni wakana choma choni chumwa mwakini no undu chama cha Jubilee kitana atumia mitala ila ya ilite na indi chama cha Jubilee kikaamua kana kikasioka ingi bo kwa appeal na kiitumia mitala ila ya ilite no kwithwa matona kwiwa kumandiwa undu meu newa discipline kana maka discipline wa na indi na yati ya mitala ila ya ilite kana maka tona kumala lakini kwa woyu meobo makwatiwe mainamba kwichwanza. Asante nani musia isete ndini wa mathangu maitu ma Mutongo TV na kini kilungu cha amukai wina kwa Veronica Siombua na Lena Mwende na indi ondini wa ithangu yeu ya Daily Nation nitukuona musumbe wa nthi ya Tanzania Suluhu Hassan ndini wanda mbuka yake ya ku Kenya na kwithwa na umbano kana kwithwa na unenania na musumbi witu Uhuru Kenyatta mavikie na kunenania yulu wa utandithia na metha na mavikia kuia mitalatala undu utandithia ukwitha wi mwailu katikati wa nthi isu ile ila ni Tanzania na Kenya na ende ovamwa na uni manene ye yulu wa uima wa mwe manene ya yulu wa miako manene ya yulu wa muhuo wa nthi na kuia maundwala matonetha methiwe katikati wa nthi isu sile makwitha mate kweleanwa na mamaiya ute na ende onthini wa unenanya wake wo ni mavikie na kwithiwa na wiwano kana masaini ila itawa memorandum of understanding yulu wa useuvia wa gas ile kuita natural gas ila ikausevia wa Tanzania kuka Kenya na indi asuli kati wa monenia alama vikie na kunenania musumbi wa nthi ya Tanzania na musumbi witu Uhuru Kenyatta na indi no vikie ona kukomana na atandithia anini ala manthi yake na indi musiai siandikia ithe tande o mitukine tu kwitha o twende nesa kivya sala nondo ndongo isu nivikie na kuikala nthi na kuia mitalatala ya utandithia kana kuete utandithia mwailu nthini wa nthi isu sile Lena kwi maundu angi meba nthini wethangu ya Star tuyonge wani isu ya Suluhu kana mwandu Samia Suluhu ulani musumbi wa nthi ya Tanzania itukona ingi thangu ni ya The Standard tuyonwa kana twimu the nani waiyo ana utubiye kana nena nisie na National Assembly kana mbunge nene ya Kenya na Tanzania kwa ivinda yimwe kwa kilungu chanda tika miongwe na itano
balani mana nene iyo otondu aweta sindu sikuziana sindu ila mekongelela like kana sindu ila sietae mbesa ndi wa andi yitu ila ni Kenya ila nukui oimi ku banking na ku mine kana na tourism ila ni na natural resources na masia kana nime ku support Kenya kana nime hotel ya Kenya undu batonyekani kana tutonye kwana kwa pamwe na inge asioka inge aweta kana lelo la umite nime asioka inge aweta kiswani kitu kila ni strip ya Lamu na Shimoni kwa border ila ni Shimoni border ya Tanzania na Kenya kana mupakani wa Kenya na Tanzania nimekwithwa mayendesha nimekona biashara kwa pamwe kana metonye kwiyukilia tandisili na lelo la kwenda umite Lamu ukesela Dar es Salaam ukesela Mombasa Tanga ukaimbaka Bagamoyo isu ni mwekati wa project kana sindu ila siekawa na siamba kuongamwa nundu paina uhusiano musio kati wa mututia musumbi wa ndea Tanzania Pombe Magufuli na musumbi tu andea Kenya lakini nima na saini memorandum tondo tatagwa ni Veronica na nimekwenda mayamucha mitala kana project isu sina isinamba kweka kusogwa atuyende ya na usonga mbe na indi ibe penzi ya inki kana bele lungi kwenda bado uisogwa wapangani tu Bagamoyo na ufadi itwe ni African Development Bank ilani ya UAC ilani ya East African Communities kwa kuvero nani musia ni kwa tenuende na mwana maundwala makitikie otondu twethia tikwi active tusomethie tutanithie na tutajia maundwala mavikie kwanzia ya kikamba na ndini wa ithanguo ya Daily Nation ndini wa namba 5 nitukuona musumbi witu Uhuru Kenyatta na ula wa Prime Minister Raila Odinga maikulia amemba mambunge kana MPs mavikie na kuvitukithia BBI ndini wa mbunge na ndini wa ithangu yula kwisa kuikwata no kwisomea uvo wonde vala mekwasia kana itina wa ambunge mavikia na kuvitukithia BBI ndini wa kwa mbunge yo ni paketha na unyuvani na musumbi nuka nenga na ila wa approval kana nuka nena na IBC me mavikie kukuvikie na kwitha na ukuni wa kura kana wa kuvitukithia BBI na kupendwa katiba ndini wa mithenya miongo kenda na IBC otondo wewa nimo maketha maikunithia kunda isu cia BBI mwai wa 8 mwaka niu na musiaisia kana mwene ndi ukulia wanusomete BBI na wamwete ata ukamivitukithia kana ukamitumbania ndi ndu akamba twasia na lena ni ukulia BBI wana ni kupita kana ni kuvaluka BBI hapa kwa kulenga ni woni wa kutamwene ndi yu tani mwene ndi kwao yundi sa kuoeta nundu waitumi na kimwe ile itatu lakini lati ubikabo nisi itwika kana woni wa mondo nonenga wandaiya nikimbidi na ni wailone wandaiya ni wailone wandaiya kwa wila tu ubikabo ningwinda nyawa kwa ndiwiki yaba baele beni lakini ukagona kula ingakona asante ni mwene tusioke diengi thangu ni akana nitukona kana LSK kiuni chama lawyer nikikwasia kana nikiukwata mbau ndeto cia CJ Maraga ulo udhumwe uya kana MP ni maili totuma musi ini kumana na ilama leile kuvitukithia 2019 kana mwaka wa miongo 2019 nulikana be muswada wa vitukithia wa mbungeni na mali ama vitukithia ila to that rule kana kilungu cha ile katewa itatu yulo itatu cia ruling cia kwikali wenda mobo wasukwa wingi no methi ya page ni ya kana the standard kana page ya kana tuisioke thiengi page ni athanda tu nitukuona kana budget ye kwatiwa kusomwa moi wa somwa moja kana wathandatu pesa ndu sikwatiwa kwambata tamokate biwa mokate ni kwatiwa kwambata motorcycles ni sikwatiwa kwambata na indi kwa kila kinene byu kwa alama beti isukiri kindu kingi kwatiwa kwambata pio kwa rate ye yulo muno nandini wa ithangu ya Daily Nation nyingi mwai wivu itina wakana matuku 19 vea umeana mavikie na kwa nthini wa Kitengela
na indi ndini wethangu ya Daily Nation umundi metuya kana mundu mola wisikie ta Benjamin Ibanyi nuonekie na avikia kwikwa ukunikili ethiwe kana andu ala mavikie kumwika kiko chake na mucha kumuwa ni mavikie onakini wavikie kwisiya ni kwithwa ni withiwe na maumi singingo moko na ndatika mwiso andu asu ni mavikie na kumulinga na itamba mutwene kenda wethia ndeubeba na indi otine nanya yulu wa maundu makoti na uwani ondini wethangu yu namba 11 nitukuona koti windini wa mendini wa ilaita wa dilema yulu wa maundu ma uwani vala munene wa koti James Wakiga ukwasya nimeditwe na umu wa kumana undu andu ala mekuwana matambia la matona kwisi ukose wa makimea ona akanengane ngelekanio ya muthauki umwe ula wa rugby ula wa nengiwe cash bill ya ngili mana 3 na nundu wa rape case na indi measia methitwe na umu na methitwe mevindani yito ya kumya usili kana kumana andu ala mekwithwa na makwani tama rape case kana kuvukanya na kuwana makosa yawa itambia jiba ya kimiao na indi kwa kulena na indi tuyuke thangu ni ya monza ya The Standard nitukona kana Justice William Ouko niwo wosiwe kana niwo sakoiwe ni wa me candidates monza niwo imaji kwithwa kana niwe ukukwatikanie tawe munene wa Supreme Court na nuko etina wa kwikithwa interview kana mutiani wake abita nuko appointi wa na indi itina wabau aiswewa in kana yambisia uya wake na uni itina wa kwithwa ula wai munene wa court usu wa Supreme kwithwa aritaye usu no la wa Justin Jackton Ojwang ni wa ritaye mwaka muthelu kou kibila kiuki kalite kisena mundu kwa mwaka muima na nini kwenda plead kana apiliwe appointiwe mitukini kana etha yoselela mwanyosu yithitwo tena mundu kwa ilungu ya mwaka umwe wenda movo usuko uliku nuko methi thanguni ya monza ya The Standard ndini wa namba 10 na ile ndini wa Daily Nation neti twina maovo ma ondo Kenya ikovete mbeza siana katikati kana itina wa Mei mwanza vala Kenya ikovete shilingi bilioni ya na imwe miongo 3 na ile na ende maovo wasu no makwata ndini wa ithangu yu umane mbesa isu ondeni wa ukovi wasio siekiata na itumikite ata na tuithi thangu ni 13 ya The Standard nitukuona kana governor Kivutha Kibwana Professor Governor Kivutha Kibwana twimuthinani wa iyo ni summon itwe ni senate kusungia mokulio makana niki mwana inya ulani Patrick Musyoki Kibwana ukuterminate kana uvuta athukumi ma county ya Makueni na ni withiwe ayetetiana kwa cia kana tiwe withitwe imavuta lakini nde mundu wavuta lakini senator wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni umilile na asia kana ena evidence ya kuona ni wakana wa evidence ya mavalua ya kuona ni wakana brother wa Kivutha ni wavutanie na wanda mobo wasukwa kwa ulikuno methi thanguni ye 13 ya The Standard. Hei musese ndini wa ithangu ya Daily Nation kwina mauvo ma yulu wa dini ya Kiislamu dini wa kaunti ya Mombasa vala mekwasya mwaka huu nimekwikwatisia kana ila metha maitania itina wa kuvinga kwa ivinda ya mwai umwe ni utona kwitha kwikuseango kwi mwaka muthelu nundu mwaka muthelu kwa ikuvinge na biasala cia indi na indi ni wikwati wako kana na biasala nimekuendea na kukila otondu atandithia ma Mombasa mena wikwatio na biasala sio ibindani yu ya Idi Mubarak na indi tuisisi akatuni ka umundi oneka kasoletwe Raila asembere na muthuku mpaka akati yatu nundu wa mwaki agite BBI nundu wa mwaki ula wakanitewo wenda kwiyoni ande sisi thangu ni 13 kwa The Standard
Nani musia isia ibindani school siende na kuyumba ni wakuvingwa ndini wethangu yu ya Daily Nation ni ngaliko iswingi ya ithangu kana mwezi wa ithangu maskulu kana private schools kana maskulu maki ene ni makulia serikali vikie kwitikilia class cha kana kila kita wa grade 4 kibikie kubingwa skulu na siana ila ingi chuma chokete ni kwate ni wesi musaise kana grade 4 meitwe mekale musi nikenda mavikie na kukwatanya na asomi alangi vinda ila mavikie kwitha me skulu mo mate skulu na indi wenu kwata mbausiana sia grade 4 kusioka skulu na indi mavo wasu uimakwata ndini wa ithangu ya Daily Nation. Na indi musia isia wakwa uni voto avika muthia wa mathangu maitu na wina kwale na mwende wa mutinda twithiane kiokoni chaoni na kwa nita wa Veronica Siombua tiutungia muveanu ndu wa kutambanya na itu ndini wa mathangu maitu na tika mbuthu nitukwitha na munena ni kana muthuthi wa andu ula wita wa Peter Mwema ndini wa kilungu cha kuma saa ilingi na saa 3 cha amukai. Nita wa Veronica Siombua kwa uyuti wa Inesa. Inu ni Mutongoi TV. Alo, kaka ingota simu da kweka na raka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa udhamali nesa ni utinde wukoni wa timu. Yes. Mwekene ye mbesa na nengeo kila kevoja uthukula ivoka iso mbeso nesa wibinge wiweka nundu ati na muisi atiethe na wakwata ni thina simu nuko niwe wakwata wewe mbesa itisia mana hivo unu nalikile kia mali owa na ni mali ya kuike yebiti ende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane walela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeye kalota simu wakunye tukambeisia sei na kwa inambeisi kwata sikiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe siasa sia misiene mamlaka ni kama huai siku moja utakuwa hauna na mea kindu kindi kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 kuna US 8 kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kikamba mutavionu ngwazi wambua twenda ukoma ni amesa ni ndeu twikali kwikwali mukona muthama sembeta twekilu kithoini kia Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na kama tungia kibeti chake ni mwe kibeti tekene sana mpaka chuo cha Mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity ngilo? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba katino kaseo kukamwika katino kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa Mukamba wemba wilio mwana kene we ania ni watu ekandele azawa itwa temondo taku ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilila topikino jito yake dito tutrace kidito ni musema ukweli musema kweli ana ukulia ingepea ndwe mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilela ukiwekania na wele ona kindu kilwese na ndo akiona na meza aniaende ingewe inge atu ende dai wese wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga noti wa yange wana Benga
Solo Rhythm Bass Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya kitembeza Uchochozo ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli. Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko top, nikutana 444. Ni kuambata Turuke Ni kuambata Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me there in a the corner. Turuke Ni kuambata Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha uyane uya pala tusiasema uya meki wathukani toka mandakana mawiyani matona kututethia na indi kutotea kakima ilua mesa muthana wa mina kuthela nundu ndebe sio nenge tia ome education nundu uniwigo na uniukoka na lazima wakwatambia za tumano ndo itumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nandu pepe soso wapo ithaya musi ute uyu aloni ake uyu mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yunde se loni na andu yikalanga na monesa magakusoisya nduka nini tawo Steven mama nena ukethia na no thoche kilunguni kicha uya ni uya wena kwa Steven mama ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pio kumaba ukamba witu nyeto wako ketio vela tafadhali ni kalao ngina ukisaidia my mom wewe ni wewe ndawambe wewe wito lakini baba enda kwina wa gospel wale takwenda kitu chambe umetangie ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumandhiwa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina Ibaidho ni changwenda Ilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya korona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba wendo ni muthinzi okuma kwa ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio
kila. Kwatiania nakwa Lena mwende wa mutinda ngiunenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV gwatanio wa mukamba nthini wa Kilungu ninetikila. Inu ni Mutongo TV. Nandi musia isiano ikwatia kwa wina kioko chailu onaito va Mutongo TV tina kioko cha kwa ila naindi ndi uthocha nthini wa Kilungu cha amukai muthanani wa umundi ti matuku 6 mwaini wa katano mwaka 2021 masito makwa nito wa Veronica Siombua na ngwitha ndikwete mweni witu muthanani wa umundi vala tukwitha tinananisia yulu wa mituo kana yulu wa mutuo wa mundu kana kisongo ila yita wa character naindi ngwitha ndikwete mweni witu muthanani wa umundi na tithati nene ya mutuo yulu wa kana katikati wa siana nini ti andu waima na ni kwia wikalevau tutonga tutembanisie imwe nthini wa Kilungu ki cha amukai ngina mwiso wa chomwendo wa saa 3 Mutongo TV ngwatani wa mukamba nina uthocha mwendo musiaisia tuendanye imwe na indi uketha wina ikulio no tumendini wa namba itu ya studio la ni ile 5 kenda imwe ile 3 kenda imwe 5 ile 3 kenda imwe 5 na indi utumani waku ni manavyo vaindevi na indi na uthocha nthini wa Kilungu ki tuvikiye kwa muka imwe na tuvikiye kutawa imwe ni mutai witu muthanani wa umundi na indi tikalivu nthini wa Kilungu cha umundi utayo musiaisia wita wata kwenu ni ba na indi tilika nthini wa Kilungu. Asante. Kwa mazito nitawapita mwema kuma Kitui Town. Kitui Town nibo musi kana nibo Kitui Town nibo musi. Oho. Na indi wika hata pita mwema. Nyene ka guide and counseling. Nithia na kipindi cha program ya mentorship program ya youth. Ni ya utai, ni program ya utai na kunena na ma youth na kuwete mundu laini nziani la elite. Nikena mundu dunia ikamuleva ayo lwanthe kulingana na alundu ilie na maundu no melie bindani ino. Na indi meli ni kwatensi ya tunene yulu wa mutuo nundu nimisi ibinda thi mama ndo imabendukie tila waigwa kana nika community kana eka otui ukethi wako mana kana kaika makosa na ukakanie matuko ao na asi mayukani isiana kwa tuinene yulu wa mutuo ya kulingana na ibinda ndo ilie niko nusio mwanarika kana mundu onze we katika ikane ile tambito bikia kuona mundu maingi mandunia nusio mundu akaikale na mwekale la wailite na especially wasizeta oyu yu asimitu ni makolo ravya mundu ala matravasi atene ni malekile mukanda vanini na waweza kwithia angine makwata na mundu moyane muno na kwithia ndo bikia kunene siana siake ta undu kwa ile tene yu yazi metu nena zeta tene na nipo twalekile mukanda vanini ithio wanarika kana ithio siana twalecha mukanda na twene kala maisha la tukwenda no thuthio kwa simitu masio kale ni lile yambe na kana twikae mundu itukwatie kwa mana mundu akalika sindu ni tailite na okethia alika sindu ni sia drugs kana unyua sindu sitailite mikile yangu etailite yu nundu mundu eweka na bai mundu akomatavia nicho kitumi twalikile nziani ila itahilite yu ni wetano kwa si masio kale nini layo nitu mesuva ithia tu nitu mekalila maema nitu mekalila na nundu nithe tukwi drive nithe tukwitwa undu tikwenda tuyuthi na undu mama kwenda yu maema tutavia nitu mekalila na ukuthia kwangeleka ni tamusindo kitwa biko bandu ithie no wakwa na bina no wazela wethia nda kwataka na akakuna na ukuthia nda twanda kuyika maundu nde yu ya nde twa kibumbavu nde thambia nde kata yu kwithia no wakakwia mwana wake mbose undu abasuane ni kale busuane naenda kwata sua wewe kwanza no ndo amutavia we mutava we kutava na ni utave neza we musi witinda pumba kasua ya kuyathwe kitumi nundu mundu akutia bu na ndeze mana makuna ni wathi
na iwo unogethia kwenda kumania kana kandu kethia na utonwa kumania gitumi ni kindu akatabia na ndu ake na nzela ilite ukakumania ukethia no gende kuangala o wakumania akakutha wa ingi akatatu ingi akeli nundu ndo yakata Lagi ukiuma wiga gitabika cha ndio no kwithia kitumi no kemo aindu atakana kunzela ilite no na mwana rika nithe ni totilikite mituo nithe tuikite apart from that satani no to manthite na no sembati naito lakini ukwithia ithio ni kwanza tuzembie twakilo satani twina zipiti mbewa o satani nundo satani wena tukumanza nithe twikakwetwa akola we nundo ikana kenda kalika ukini ko kwemera na mundu uzu ukwithia alika nyumba imusi na ndakulia mwitu uzu ekia mgongo wazi no kuimagine mwitu elika nyumba imusi na ekite mungalikwa yetina kwina ngwa tatebu na mama ibu na tatanda nena na mama ndanena ni kutukulia azitu manene mwana kia kalika ekite ngwa ile tembo angito ko wana ona ni ndambe ona ingi meke ato skin tight tibareta wo mundu ake kia kaindo kwithia ekite kaindo nita kathangu na onu mutu muthuku muno kwa wanarika nundu nitubuthia asi na nitwalete kwitonga tonga no kethia maundu ni moka mesa ko mundu wa mbe wa kulaumiwa kana wotulwa muti ila kana ketha na mutu muthuku ni musiai musi nutunengeta zimitu ndaya lakini mwaki wa ubwika ngwa we mopepela ngwa mwaki ubwika wana ngwa so asini tu mesuba na ningu makulia kwa ndaya masioke ila ndetoni sio siaile kwithia sisi amusi nundo iwithia mundu na mali mwanake na ungiota na mali lakini hata binyaka ndo kwenda no kuminya Biblia sia ndeto sia musi ni nengetwa mwana kweto ndo akwenda nundo ni mbathime yuni ni party ya musi ekolekeza kamba ekolekeza mukanda nikana uza kwithia no weke familia yake la nini wona walekelelia kana uko waku wita wa uko wewe ayu sisi mwetu yake ndo ekala sisi mwana yake sisi na muzi kuona atawasi na na kwithia tiko siana nikulea kwikia mikakati mikazo lakini isa ingine uka ukethia musigwa na wikite vitiba la wikite lakini isi anesiemie yu mundu wa muthembozi no tundiliana nake mundu wa muthembozi no tundiliana katika program yetu ya youth mentorship program tukamutabia tukamuyati uma musi umenya ku munde onu wikite othikwa na bayingwa te na ininga ukumenya ku mundu lo kuseta akakwethia na agwikia ngwa na akabikia bandu kethia no manage kumutabia ndo kwenda kana kumuma sasa si ni hivyo uko wikite kuthina ndina maana duniani kama mtoto kweli ndina maana totally no kama mandha au ya wikosa we manza uya wikosa withi lobyo kwithia wakwata uya wipa kibalo cha maana kana 150 ile no sia uya oningize yo kwithia ndo ikwata no gwini akwili lango waku bamuzi ango no towa susu no wika susu no wika anga nyako no wika tata no wika hapana ni kwithia ndo anenga muzi waku ndaya ana yo Biblia ni aitie siana mewi alama museiye nundu ni waile tena ni kana matuko menu mongeleke tisio kandini wa mituo tijuna nene andi olua musiei na mwana leo musiei na utoi kana community mituo ya ilaba mituo ya ila kwea nai nundu ya kana nai kakobuthi kakatumwe buthi otoi mwima ukabuthi otoi mwima nundu kakabita au kekite kakola kabikita oba kekite kakola kabikita pa kana kanini ka miaka 17 kakonia utoi ndambi no kana kanini kote na kumete kwaku tweke kwilela yu ulimwengu kana kumete pandu pena mundu umundu zinendo tena metho kindu chambe na mundu zinendo tena ila spirit ya musi ya kwea ukutume kindu kikwithio ndo kili kanacho ngokoli ati ila wenda meyu wenda mume meliata wenda meyu ndada mume mayelo kanatiwo na matemo na matemo na twelekesiana nikitsume simbo nizo na mabinda no mabindukie na sayingi no uko kethia pemisi withia maikalete pe asi withia menda obora mwana ni waya na abuna na ni wathi skulu kiwi kianiti
ngwaya mituo ningi kuia alimu kuima pasta kuia skali yuko hivi musie yu nde kuongama mwanani wake wa kuseuvya mutuo wa mwana yuthi ya mwana ona wako mana akenzi yani ndu muntu lamuti nundu ti kwenda kwake na labda amukie kwa jaethia onanya keke ya mgongo wazi ethia labda ethia keke ya mibuto misanwe ethia labda ko kuyenza wa ethia labda ko mamuka manywite ni chochi so mwana wa muthembo uzu atona kwikwata ukethia mutuo wake no waila no tan lazy nya wake kana ithe wake musia ka kwenda kana katetheke no katetheke lakini itengemea na impact ila we ya mwana nayo the spirit ila we nayo ithe we wina spirit ya musika kana kakwa kaila ithe we na spirit ya wanangiko ukasia wanangiko no ke ya wanangiko na baadaye ukethio wanangiko puno bebe ya tofauti yu mundu amuthembo no tan less ena ngoyo tetheka mundu zino twite mundu cha lazima ni kwenda ando meko bayo ando matiwe na simo pe mundu ina musi umwe pe unge watiwe ne onthe na pe unge withia we kwithia labda ana hata mmoja na niwe uyungamea katika zindu ciake cionse pio naenda mundu akomwe tuthi ni tutona tuipamwe twende tuthi mundu uzu enda ohutu kwiwa tu peke yake yu ando azima tutetha cia na yu wona kana ka muthembo uzu kathika katika community kethe yake na thina nundu niko kakethe yaka kwananga tongi na ni part ya musi yu twanzia line nile alete ula wewe kuiwa ndetu kana kuiwa this time no twenda niti nake no sio mundu akasobya obindu kwa ciana ciake nundu nitukwena mandagitali maoni no utabia nesa we musi kana we musi paingo epinda okay ya miniskirt kwaku na bume mwalimu wewe ndo kesi lwale ndembo wange kwako mwana ke ekonia ndambi na wela watu awane mzee wangu ndoka kwako ekite kinyasa akona nje ndambi yes nda akonia kuna hizo zintu alitakulea zintu mtu akikuja na hiyo kitu mwambie umie kana ngumi omia ne kama aulina nilande mange ozo bebi oni ati ndatengwa athi atho wengi ucio kengi na ompezi no ithu tunenga naye no ithu tuthoyazi ithu na wimba ukonya mundu ngi no othoya kana kankwino no kwithia labda kathoya atesi na we ona we no version no version nenda kutabia muzini mwezi ti version uzu no anangeko uzu no anangeko nundu pa imana ya kuya mana ukenda na mwitu yaku yani wende wele ndambizi ya mwitu yaku na ni wotho yengozi my dress my choice hapana edu kwenda matakitali maoni ende kwenda alimu ende kwenda siasio o generation ni boki tunataka laini mzuri weza kuthia balati environment lati tu sawa ni wetikilana na usemi wa sia kana undu ti akamba kana akamba matene undu masia wenda kindu kisio kana wenda mwana mweye nesa kana wenda o ndele yesa kuyana semba ba ya musi pena tofauti ndini wa program isu ya kuika ya kumenta youth na kumonethia ni museo ila withi twendini wa kiwanza kiuka na field isu ni wonete pena ubathuka ndini wa ila ukuika mentorship ndini wa matauni na musi ukatina kumeki alatiline wasiakanga mwana weyewe ba kulingana na undo na kulingana na program ino yakwa ya youth mentorship program kana ino ya utai wa youth tuenda wamisi kwa mundu atweta na thina wa labda mwana ke wake ni u semsia mthembo tukana nake na tukuiwa na matauni ambapo tulika makanisani tukathima skulu kula kwena mabalazo wa machifu tukathi konena na youth saila chifu mbaneti chao kana saila mbaneti asi tukamutabia we twa simu ya ngili 50 usinunue mbiteno kangota bindu kathoe na uno kuruka ndokathoe niki niona yu kwithia wanana na kana ba musi labda kana kanuma musi kana akatuma kala ndiki 5 atakuthi nikindu kiwo muno saila cia ni musi oteza kia children's home nzikwedwa msahara na zungu aiwe webunya kuno kutumie na unakunja uso tono ya cia nini no yiko yendi ndia au ayo kwanza we nono ye hapana yu kwithia mundu ucio anene nake na mutu ucio unaona anabandilika na mwebu kwita kumukulia sasa uamuzi wako ni gani wewe kwa kumomo ndwe ni waeka na kwiti nyake pole na po zingi kwithia kana ke ya nzui nundu wa ngenda yako na manga na hata ni nyake nze na niwe tutu zile tutu kwatilia
Unena na mundu usu na baadaye waya kwa kwanza wathima skulu siana sina kamna semekanilie sikavuthia alimu kutuya alimu masitwa ukuwa mwalimu eko ya sahi kuna mabadiliko so nukwitete no venduku na twika chonze ka succeed nondo ngaine musio nani utumia nzia iba ya kunenya siana isu kana mundu wothe wina mutuo muthuku nondo ine sikindu cha mbere ti lazima akete kila mwingale ndi munene na ti lazima kila wa munenya akete kila kwika utumia nzia iba kana andu maile kutumia nzia iba kunenya siana ila siathi ute na mituo ila ya elite sindu isienda neema ya Ngai sindu isienda neema ya Ngai na matei mangai matei mangai na hakuna umwendeta Ngai ni kana sindu isi kwiregele kwa wona we muthei paingo nde tota bya mundu akamethukisi nundu nthini waku we muthei totally kabisa we muthei you no withia na kindu cha Ngai nzini kana o matei mangai akite nthini waku nikenda ndetwela unena uketha ni kwithukika wona ta we musi na wetabia kana na kai kwithukisi imanisha pena kin either no alele kanisa kana ni wo mama bazita kana tene no wasumbua wasimaku kana we no wasumbua wasimaku hata naweza kwithia ela impact ya simaku ya kulika nondo ndo amanenganda ya nibenda we na kindu na nibenda we na Ngai na nibenda uza kwithia we Ngaini ndikwa zene Ngai muno lakini sindu isi enda Ngai kana we kwithia yotapia muno no tongwe onake no kona niona no kona bena kindu ale tombe na kethukisi kwa usindu sienda muno kwa kwiwa na ni sienda we na humanity nila wendo wando no wendando no uze kwithia niwe mundu la wampe mundu atono kopi mwikalela wako yani wale the wiki yo kwa jamii ndini waonena nya kana miake suwe ithitwo yika uinenya amuika na ndo alangi withitwo uinenya ni unena nya wiba watumie kana wakuie binda yasa mundu kana skulu ibienduka nondo ti lazima wananya mundu umundi na ningi ni kawaida one abenduke one siniteke ya process baby ndela ida yake na mundu sita eda ni kana ka form 1 kyo nusa skala kakatio kaekete kambe yo nywa imwe kwa muthenai kakatila nusu kakatila kwota kakaeka bio ni unenya wiba wakuye ibinda yasa unena ni wa tautu na wa metuo na niwo kwa ibinda yasa na niwo most of the time ngene na kwa ibinda yasa nundu mundu suwa mwanzise pa yana umutuo planete sindu mbingi pyo mutuo planete sindu mbingi na obo kwaza ube na dress na obo kwaza ube na chao na obo no nyi na obo pa mundu kwenda thelangito maindo njano na obo pa mundu kwithia we ndeto siake ni sia ngumanga na the road kana ndeto tailete yukinuge nijoke kwa ibinda yasa na kindu chambe nikanaweza kwithia no kwibinda yasa silone na mundu lakini okata kwithia mundu zinda na kwibinda yasa kusenzia kana kubinduka no uko no ekala no muneni osuo na akamwa kumutenzia omunzi kitumikiwa kienda weze kwithia kindu kila unene mundu ndo mubitha na ndo munene weketi ngingo ndo munene weketi ngingo ila ndeto sia tei ndo munenga ndeto ila laisi utaiwenda ndeto laisi ndeto ila mbutho utaiwenda wenda utabi mundu kindu pio umwene wene bai mane zwili kide kuni wo betla to palko none email likide ila nzoka ndune nali kide uyo yona ukatabia mundu minute pio na wa mutabia uwo kindu kikilika ngone pio kikalika ngone na ake mwene akeiwa ukata kwithia na oni ake ko no kwiwa na tabisi wenda aza kwithia no ake mundu ndeto ngone nukamutabia tuntu nundu ni musiane zie kana nundu ni mwilienzi pamwe no le nena nake ulengete ngo yake ngone bobe obindukona nani musiaisa wendini wa kilungu cha amukai na tena mutai witu ulaita wapita mwema kuma kitui na kwa nita wa Veronica Siombua na ndi ni kwa tani wende na umana yulu wa mutuo na yulu wa wei yulu wa siana siako na ndi etha wikana wi musi kana wina musei wina siana site na mutuo musio kile cha kilungu kana niyo isa ya kumana undu waile kuikalana kana kaku na ndeto ile waile ukatavya nikienda kakavikia kwitha keka kuikwatwa
muthenya ukite kana one ukite. Na indi kwa kupita ingi ndini wa unenanya wa kuna siana peitu pe aume unenanya wa eitu na aume ni wiba witha wila isangi kwa mituo noni nisi kwa mituo ni withi ya mwitu labda ni wambia nisi peo age abika withi ya mwitu nita wewe atawayane na inya mwana ke withi ya hivyo atawe mwene musie so ni unenanya wiba kati wa mwitu na mwana ke witha wila isangi nini si wila isi lakini ni wiba witha wila isangi waetu wila isangi banini waetu ni withi ya mupotho nondo mwitu ni laisi kukwithukizia na mwitu ombete no akukwithukizia lakini mwanake atonda kuzisi unondo mwe the same aka sisi akono kila we nacho no cho we nacho na nondo ende ni muthi ndakona peno pate thina tofauti otondo Biblia asia na Elisha ye mundu taito no aboya mbu yekuwa no aboya mbu yekekata ikaongama yuko umundu atonda kuzisi akona mwanake nithe tombeto kichwa ngumu na tombeto ngozi tu ni ngumu yuko amwetu ethia ne laisi nondo no akwithikisie na nona future metuki witu nona future metuki nondo tunimethia mewa anzoni nondo no tondo mwe aone we makwika one ukaka kwa netu ala na mwitu ndenda awathe kwa yuko ethia ne laisi kidogo wenene na mwitu kweli lakini mwanake ti laisi mwanake ti laisi nake mwanake nake akwithukizia no kwata pio atocoketina lakini mwitu ni laisi kucoketina mwitu laisi kukwithukizia na kucoka kwake tina ni laisi nondo akenkambe tuki still akenkambe tuki ni lanzoka na ndini wa unenania wa kutasiana nini si pedha na kilio cha ataitenu pe kilio cha musei pe kilio cha serikali pe kilio cha kanisa kanisa nayo nukuona yibalukite ndini wa utaiwasiana nini kia kunene ya kanisa panini na nondo nene si kanisa ni bonga yotoa lakini asi tumela tuenamo kama makundi tofauti maskulu na makanisa ne na ba tutnotwale to kutumia ndetu ile sia kutaa mundu kwanza ile elite we mutapia sharp words kana ndetu ile mbui mbeto ile mbaso byo kwithia ndetu ezu amonenga mumina nitemo na kwithia katika kila ikomana tuibundise ndo pailete na serikali nako ne balokite kana ile kwika hata kwikia etha kana nikatwa bala be labda muskali kana chief kana sub chief kana mutui kana ala tumia mandwa wona maile kwika hata ukethia etha kana no kae mamusii kana no kata gwe musii ukethia no kuona kana ukikwenda bindu kamituki maile kutumia nzia siba kwikidia kana kau we mundu na nenia na kevinde kitunena chathi kinene kitui town na moya no mundu muima ni munene ndaya ana mwana ngwenda okay anene na yuthi banini tio kumathuthia kuma bala weselete mpaka bala wabikite nondo nezi mundu sundase kindu utoma kwekata utoma mata itsungelo anzungi yambi kumela wa kwatie kibeti na kwata siana ile no mie department ni ya youth na no mie mwekaloni wa mweka na ndambozo kabwengi wizi na tikize metho nondo na nako neza hapo nethe nyewe ithu twithoka youth yo kaba mundu kwati na vengo mundu kwena impact izo ya mayouth na ndipo no si jukumu izo iko katika ka meidho serikali kana kongamano yote neona ti kila mundu wanze no with serikali hivyo ina department izo lakini kwithia kula mkazo kula kukatihanisia kuichao kuivo na andu ingine maana na viena mako maana mundu weza kwithia we ona we murabisi ndizo aze hai na dathuke kwa niko kako nona ongea kwanza ndege bitita kwa tamali lakini no bengo mundu akonia mundu nzia no wethi endana kindono nenge mundu kitambesa lakini ukwithia kumwone nzi huko moya kila nili na wethi pio kila yu ukwithia kiune cho kindu kila important pauni po ngwenda ukule ya society kana atui tena niwezi wethia kana kakosa no kapanishiwe kana no kapanishiwe kana no katungwenziani ni mutui kana ni mundu wonde lakini binda yeye umundi ona maskulu nimeito maika konesiana yo uyona tuelekele pa
twelekele bandu bathuku na twelekele bandu ba kuteseka nona na nicho kitu minozie mwana onye nungame mwanani wa youth na nungame mwanani wa utai wa youth ti siasa nyendi zi siasa na ndika kuna siasa lakini nungame mwanani wa youth kuone mundu nzia nundu ni bakale na nikena na mwatongo yala moruko kama totongoezi kana lama ka totongoezia mone onitu ntwambie kwibanga nundu utebangite tubangwa ni mundu ningithia ndumana kwika maundu mundu ndakaiwa awanu akwika nundu ona ukathio kwananga nicho kitu minaona nikena numba ni mayuthi Kenya yonze Kenya nzima nikena tukwate laini ni tutoneke twina cheni kana nitwambie mituo misio nikena tuoneke tuisheni tukatethezwa serikali ina thina na wazazi wana shida na ndo ma supporters maina thina lakini ni tutwahikie musingi tukoneka na tukatetheka kweli nendo kule yo fani banini umundi ni susia yetu endini wa usiao kana generation ya dhaniwe ni mwathani sio kimo ndo manena hata tusuni katikati wa usiao uwa umundi na usiao usua tene ila kelitu kabunde uwa mwekalo kuma kwise kasuka kelitu kekala katungianite mao kamwana kakabundi gwanditia kakabundi gosima kakekala na atumia mwetu akekala na uswe na sindu cia muthembosu kanga ibinda thiba na niki nuisi ibinda ya vinduka pe undu tona kwivindwa nundu ni avinduka na ikakwananga na pe undu tona kwivindwa ya vinduka ikotethia yuni withie we mwe na akili yaku ithie throughout areas ya kusiongamite nikenda umane papa vinduko pe thiata na nicho kuona tumaite kila leso nundu makona ndambi cia simitu mwe tundete kila leso nundu ne inyake kalure pambe na ni lazima ona ndambi sinyake nundu inyake kindu chambe kakola kale kite ni kanini niona na kwanza hii kai ni sawa wewe upe sawa niona kuone twale to sisi auzi ona kumusi wipendwa epinda na ibinda yetu bindukia na kubenduke niona na vemu ukethe we uko wakunwa kwanangika na nicho kuona andu ingi mezuizi mundu ayaniki mwitu ayaniki kume miaka 10 tumini skati twana na ayaniki mpaka miaka 25 na yuni nduka ndo twawa na akuwe kuma bibinde zionze miaka 8 kende 10 wethite we yanikite na binde ugo bindukia kwai yu au mithe twendala mekite ngwanesa mundu zwe sisi ezi akwethia yu baichakwa na wa kwethia nundu baichake na ningi alama kwendeka ibinde no na noi na gwithire we galite ibinde no sasa unaona ina maana na unaenda na jihanga kana uisusia kana wingwe ndawa na gwithia yu baino tethe utonda kutetheka yu nicho kitumi twithie no sio kwithia mundu witinge mbeke ni chambe na nitwekotia kanisa twekotia kanisa nundu mundu akilewe kanisa iwe twa kwazia bo acha ndiye kanisa ndio tetea kanisa ndiye pastor lakini kunene andeto yanga hii kweli nicho kindu nicho tome sana nicho totwana nundu wanarika yabona na kwika maundu angewe na kukoma na peke yake katika organization yetu ya youth mentorship program twina sindini na twina mapasto onse ni kila mundu en department ila yake ve laini ni hao saila tu twina mekomano ya youth ulo kutwa mboya ulo kuneni yetu ulo kuneni anake ulo kuneni monze sindu cia muthemboso hithi ni tuyumitie na twambie kitui county na twenda kusensia Kenya nzima tendo nene kusenza Kenya nzima asa wanarika nekena na ganga yatu tevi withie saila mundu aikwitia oya wathi wikito ngwanesa nundu bengo mundu kwitikilia uthi ukoze mpesa ciake buka ondane wina rasta kweli akazi one munywa bangi na no kungea mpesa kwa ikite menai na mundu ume nona no kwithia agole mundu uzo utonete mato akeka ne muyembesa ni zako no in fact we go banza wewe eta customer sioke wewe wagi no agora customer no kwime no kwana ando amembendete lakini no zoko sisia kumayulo mpaka nze wewe wili hata wiki tata au nakana namna gani sindu cia muthembo ucio nikana na yo dunia kwetekele kweli
Nende ni withia pio kalaka na kai yetu ndini wa maeneo kana environment itenze yo muno kana katesi be kana kasiwe katesi nyanu katesi ile nu tainedi wendine na kele tukama bandu kambia ko kayao na inya elewa minio kasiani wetiwe nakatiwa nethe oka twakibetikingi na madha mati asiana bu yu geli tukauke form 3 geli tukuni ko kila kindu kakaya na kamwana anya niko kesi nimo mesi sukulu nimo mesi yani kana kauka ina mundu katono sisi kakasi ange kalata inya kwa kanange kalata andi wa kondo ikala kanange kalata nganya yo siana sia muthemba usu na sio siele kwikata ukethia nino sietha siandu matona kwikwatwa ukethia sina mutuo musio nundu kindu jambe sina mundu isia isi kana kama muthemba usu kana mundu wa muthemba usu enda mundu ina ngoo ithengeani na mapito alo kupitia kana mundu alo kupitia mundu ina ngoo ithengeani na po withie no kukaelewa na withie no ku mana ila kwa thio kana ila mendeto beliata ni kana katethezi lakini katena mundu iliu bebina kwa kutetheka yunika kwenda mundu wina ngoo ndambuku at least mekelewe na kaikilwa palapala nako kakwitikila kona mundu winapata wakatethia nako niketikile kutetheka niwona ithia wewa nuizine the situation ya kwiliu na pe mundu wako ya ukawikala bana cia nisi yakwa kana uka umuthi ungwose takana kakwa kuhiyo ba galaba na kuthi ukekalebu no kwithia saidi wa cia nisi cia musiusu nikena utetheke lakini wathibu kwithia kwanza ini wewe was na wekudwa kwanza nye ndio ni nyako kwanza nye ndio ndui nyako na ndia muona kwanza nye nazo yeko kama nazo sasa huyo mtu asaidika si witetheka no amba kwitikila nundu ona watethi mundu atakwenda sasa wika ya mana na akeko ya mana nona yuka kwata mundu tono katethia na nundu program itu ni to session cia muthembozu nitwenda tu request utethia kwando ala mena ngoyo utethi na kila twakwata tukutwaya kana kuna tuikose tuikekia katika programu yetu uweze kwithia kweka kula tukwea ciani siba programu ni yetu ya utai na ko nikambia kosa chao utai nikambia kosa utai na ketethekea bandu ba muthembozu okoba uko kwithia kile binda kwebina tuthi tuikona tuikanenia na tuikonia usio wa kunengane ndeto ila nsio kwa mundu onge ikana ngai nake akwa athime saila watethi mundu na ngai akwete andu angi makotethi kweli yeah naindi uona baile kwikwata ukethia mituo ni asioka tatene nundu tene wethia ciana ciethana ndaia na ciana cia ya wanesa tita umuthi nundu umuthi wethia ciana nitasienda kuyanana na aciai nitasienda kuyanana na kila mundu na sengi wethia musiwe no utatite balo ukutata na sengi no isi ana ibinane ya bindukie wethia musi ibiko miaka yo bandu mebina ndena bwo ndezo kwa mwana usu akabua aya kubwa pia ti kwanzia kwa ile asi kana mundu la wonde na kana ona kana kwa ile kwikwa ata ukethia mituo ni etha yenseo kindu kila chala cia mwanarika ni mwi kindu kila kiana cia mundu wa mwika kumwalia ni mwi nundu we mwanake na hivi kia kiwango cha nubikie pandu ba kumanana na mundu muka kindu juni kinenga mwanake chongo na we mwitu wabikia kiwango cha kukwata kumanana na mundume kindu kiu nikinenga mwitu chongo na asini matulekilie na twekala twithuka na sponsor cialika na sponsor cia ome na sponsor ciaka na wethia kamwana nikesi mundu muka munene kweli mundu wa miaka 20 no manie mundu muka wa miaka 30 niwona na sisi ya mundu muka na sisi nyaka kuona andu amonze paingo tofauti kweli niwona na kindu chuona chalika mwini kwa mundu alika ekia ngwengi mpya na ngwengi kwithia ndanenge nyaka ndaya nondo ninge munyake no kumutabia na ninge mwi wake ewe no amukuna muthuko amrekanze
Naona na saisu yenda bina kwewe kwanza na beke no be ndonge wezi waka be ndo waka wezi mingi na nundu no alikire ndene wake all the same ta mwitu saila we musita kana we kibeti utabya mwana no kwithia mwana we no asoye aume no asoye aume mwitu usu pengwe bindoka amutethia okamutethia nundu enda ngai pupa biki ndakwenda sindu bingi nundu kila kindeni wake na pe mwitu tonda kumunene okay wa kwanza akamethia tofauti na we mundu mukata kwa mama yu ni chao kwani ni chao niona na pe sindu ate kwithia musini kana uzokwithia no tabia mwana feature uchi wako kita hata kikamba kubitha uthei wako kubitha uthei wako ta musi withia we tata withia we mama bitha uthei wako nikena mwitu kekwana kana ni mwana ni niona ukena mwitu azia kethia pengwe kenu cha mama nisi niona akone ndaya lakini wa mumize sionse wa mumize ngwasi akusionzo kwithia asisi uno kwene mwitu chaka kubuthia na baadaye ukaiwa wo na ukono te mana of the same ta either mitu makwati kala usiti ounza and then asati ailio bo twilio with onze na mwana kesi zana mwitu ezi akwithia hi kai maisha kala mondo no freestyle na ana ndena sati angimeke to inyasa na ukwithia almost mwiwo wenza wonze niza nwekita ngwa lakini kila kintu chonze kisoleta ukwithia iko imana kesi ya kwithia ni sawa alikwenge na ni sawa na mama kelika mutu anu na ukwithia kutabia siani yesi binduke pena bina na buni bo pena wo ngone sila musi ukumakana sila kana kakuma musi na kwa yuni bongo uya wo sila kana kakuma musi nondo nina ngowo ngone kana kakuma musi niwe iwe na unatukana mama yako ni ukendo kiwo it is very painful unakwanga ino thogo ko ne tusobe mekalele musi nikena na gweta bya kana wethie nwezi kana wakata basia ndo mata mundu me wa mutabya ambao swane wo wa mutabya ta wa mutabya nowo na bisengi kuka niwona kana roiwa na mutiezu mindini yaku no noni na muko na ndo yoka ndo ilie bengezi vyane na bengezi vyane ni alafu sasa unaogopa lakini muno ndakia kendo taona kweli nandi katika tiwa kilungu cha 10 yani katika tiwa wa 10% utononenga moika maitu kilio kiba kana percentage ba katika tiwa mituo uikonania na matukuma bitu oyu labda mono ibindani ya kwina tulinyotwa corona we are totally poor we are they twaze ni 1% ni bathugu pio ona hiyo wani ukwithia na agito kwendesha no mwana youth no mwana youth you kwithia we are 1% we 1% ni mkwayana tike kamba ni mkwayana nondo according na ndo nisiaiti na ngona na ndo twikala maisha matema seo na to makanisani na to makanisani ndo kama ndo angi kuma obumusio kama ndo angi no kwithia dunia yone twikale ile nitikwenda tone change mpya na twibandlishe nikana wethe kwithia maisha metu nimethia mema hilo anarika ndo na twibandlishe na ibinda taire ya corona no izia maili lazima mbingi yu kwithia yu ndo corona ikwe kwanza kwithia we kazi ndo kwicha ndo corona ana kwithia we obu na no izinya kundeo yani na kitu kingine asi utona ukwetu mukatene kana mwezi unaweza mwitu yakunda pokoma kwanza ni wa skulu ano kana iya na mukate na ndo kulia ya umapa ana ndo mukulia we ningi na mukate no wakai ndo kulia mwana we mungu kulia musi mukate usu mapa mundu usu aete kiucha au mya pawe au mtu afanye kazi na ndewe yani onangi ukwithia mundu wao yani kana ndewe yani abutiwe ano kwithia nda kwata we na no provide ya kila kindu mususu either ni mwetu kana mwana we musini we kola zene zuma koto ya mpesa siumete musini wa mundu ngi we ya mpesa siumete musini musie ni mundu ko okie anenge mwetu akumbesa na mati ya meka ndo meka nizi na ete mpesa musi koto ya mwi wa mwetu wako koto ya mwi wa mwana ke wako ndo ne kuthukie mwetu we kana kino na ndathukuma kana mwana ko kana kino ndathukuma na ndo mukulie hii imetoka wapi umyeba na mama we kaleka
na mtarawe kale kana wewe pipa na kwazi kijunjumwa nimwe ni uko pekeni mundu yambeza cia muzi wene na wisi wakawe mwi wa mwana wako kweli unaona na kila kindu kimeba kimeba muzi kwako na nduko tevi muthinyono nende timi no kile kuminukilia no to nota bya musia ndini wa organization yenu mwika hata na yeta wata na thiba nikenda ndi no twende na kuminukilia organization ito ni kutaito mbe to youth mentorship program kana utai wa amuika utai wa amuika na twiri yake twi town nondo nipone kala na buni bamuzi nibona mbesi nekana wese kwithia ikenu kina mwaki nondo na mbesi muzi na nichakwatie mwaki nichakwatie pyo lakini twi amaniku katika account Mwanza na katika account hizo Mwanza pethia na presenter wala ungamite account hizo na kwithia twathiku saila twendete kuta youth kutu na mkutano no kuorganize kila kindu chonze na twenda maskulu ma high schools na primary twithi twinena na organization department ya school metunenga mwanya na twinena na siana na nitwenda makanisani tukathi tukata youth makanisani twanengo mwana ni organization ya kanisa kana mwakwatania na pastor winena na youth ya kanisani na saila kuna balaza wa machifu saila kuna mikutano ya government kuna mikutano ya counties twithi unena na youth ile ipo kana twinena na si ubo wa miele tukoza ndo ala methe amongamite department iba ya si nunu twikire kwa nekala department alama nena na si alama nena siana umuri munako bikamana na nitwenda amuze kwa mundu saila mundu ena thina bumuzi kwake kana kake katomana ya ukwithia egwa pa binito muno ni siana twita ni twenda amuzi kwake twithiona na siana isu na kungi tio katika media twenena katika media na ukwithia at least ntubikia namba nene at once nikena tutsenzie binda yitu kwa mituke asante nende kwatikana abandi ni wa Facebook Twitter Instagram Facebook tuyo na Twitter tuyo na kine uka no pia namba ya twazobya poster tusobe poster tunapeana na namba ya simu kwa kulo kwenda namba twemonanga namba nondo uno tevyo kwenda kana wa kila mundu namba yitu tunenga nao katika media nikenda mundu atueleze mathina make kana katueleze mathina mako na twika thuthia nende niwe ya musio mwendesie nondo andu mamuthemba mwenemo thank you nondo tondu ni kwite kana withia akaina mundu osiaisia na indi kwina mibea ya muthemba oswithia ni laisi mituo ni etha yi miseo siana ni setha o siaye kana nzela ya elite na indi timu bea muno nondo au kanthini wa Mutongo TV asante tingwatanio ya mukamba aningi ndi kwateta kwita ingi nukuka kunena na amwika maitu asante nani musiaisia kilungu cha amukai ndini wa TV yaku ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ndio tungia mubea nundu wa kwitha na kwa kuma saa umwe ngina masaa sumabika saa 3 na ende nutungia mubea nundu wa kwikala vau na kwitha wiloele ilungu cia Mutongo TV na ende nikwikwatia usiaise musio wa ilungu ila cia tiala muthenani wa umundi na ende tukomane saa monza cia vikangu nenge vilingi wa mauvo wa saa monza katambanga tuinesa na mwitha na muthena wa kwaila ni Mutongo TV. Alo, kaka ingotsa simu dhakwe kanala raka wimboze mbete muno. Hatuikio na mundu wakwata mbesa udhamali nesa ni utinde wakoni wa simu. Mwekene ye mbesa na nengeyo kila kevoja uthungula ivo kafoka iso mbesa wibinge wiweka nundu ati na muisi etie thina wakwata ni thina simu nuko niwe wakwata wewe mbesa itisia mana iwo unu nalikile kia mali na ni mali ya kuiki yeviti ende kitai pumuzi kwenyu kanotu ine polio kwa mundu ekolonda mundu wakwane wathela ndambeisi othemba diamotabisie ndambeiye kanota simu wakunye tukambeisia sei na kwa nambeisie
Kwata sikiza tune ya mali yaku tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile nyamonza kwa nyanya imwe. Katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwana wa mukamba we bawilio mwana kene we ania ni watu ikandele azawi twathe mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilile to bikino jito yake dito tutrace kidito ni musema ukweli musema kweli ana nkulia ingepea ndwe mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utuwekenie na wele ona kindu kilwese na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa ingi ya tuwe ende eza iwise mwikaundu mwe ambowe kandu kando inga notiwa yange wandu siasa sia misiene mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindu kindi kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, kuna US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kikamba mutabionu ngwazi wambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni nde utwikali kwikwali mukona muthama sembeta atwekilu kithoini kia Kalonzo na kwaisa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na nga mutungia kibeti chake ni mwe kibeti tekehene sana mpaka chuo cha mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Benga solo Bez, Ivembe, Moyo wa Wadhi, Mbelekanwa Nonge. Kila wakwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisi benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Jitembeza sasa ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwete muthana wa kuwa kwela na wakwendese nyi muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukevyana na udhote kilungu ni kicha uyane uya watu siya sema uya meki wadhukani utoka mandaka nama uyane matona kututevya na indi kutote kakima yuluwa mesa muthana wa mina kuthela hebu ndebe siyo nungu nenge te aume education nundu uniwigo na uniukoka na lazima wakwatambia satuma nono toitumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikala nginandu pe susu wako ibaya musi ute uwa loni ake uwa mwana akene wosie loni na kwesa kwekwana indese loni na andu yikala nina monesa maga kusuisia nduka nini tawa Steven mama nena ukevya na nodhoche kilunguni kicha uyane uya wena kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Oh my
kuja kutesa, kesho sikojo ni kutata fofofo. Ni kuambata Turuke ni kuambata Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Hallelujah. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me there in a the corner. Turuke ni kuambata